Aizuenen. Ez bai, hemen ondo hartzen zuet bio, eta gero gertuatzen joan, honi zumekin. Estos tres jóvenes que aparecen en pantalla son de Idiazábal. ¿Y dónde está Idiazábal? Podría preguntar, por ejemplo, un suizo. Idiazábal está en el País Vasco, en ese trozo de Europa entre los montes Pirineos y el mar Cantábrico. Estos jóvenes eran miembros de un grupo de deporte rural que se creó hace 10 años y grababan todo lo que hacían con una cámara de vídeo doméstica. Ahora, estas imágenes son el inicio de este documental. Baina hotz gutxikin gauke bideo, guzta garrasin bat hotz gutxikin, eta gauke bideo. Talde hori sortzen, buru izan zen Mikel Garmendia. Gura izan zen, Idiazabalen herri kirol taldea berriz ere, hamarkada askoen ondoren, birpiztu zona, ezta? Hori onta, hartu behar dugu, hola. Onta, beste direzioan. Hola, zuerdik, ezpala, hola. Hola, hartu. Direzio hortan. Hemen herri kiroletan inor gutxi bilita genden. Guk ez genekin trontzara biltzen, ez genekin lastoa altxatzen, ez genekin arrie altxatzen, inor, orduan beak pixka bat hain herri kirol zalea izan da, pixka bazekin undina muitu hartzun. En un garaje del pueblo, el grupo de deporte rural se iba consolidando poco a poco. Las tronzas y las hachas, además de cortar la leña, crearon lazos de unión entre las personas. Todos los años organizaban un festival en el frontón del pueblo para mostrar lo que habían entrenado. Pero miremos atrás. Unos años antes, aunque pareciese anecdótico, ocurrió algo que luego sería decisivo. La pareja Mikel y Lourdes fueron a Escocia de vacaciones. Mikel Garmendia ura Andrekin ezkonbideian ari izan zituen urtuen urtek. Eta egun baten, alaxe, kasualidadez, ikusi gendun bezperan, herri kirol saioa zeola Portri herria. Eskai islan, jungo algia. Eta arek esaten ziuan, nola ikusi zizkien Borja Urtitzaiek eta bata beste, eta herri kirol zereala. Eta orduan, uztarketa bat sortze komun izango inekela herri kirolak aitzaki hartuta, ezta? Alex Salmond, Scottish National Party, SNP, 14,650. Jakin genduen 2007 urtean hauteskunde batzuk izan ziela Eskozin, eta urte askon laboristak egon ondoren, lehendiziko aldiz SNP-ko Eskoziko abertzalek irabazi zutela hauteskundek. Eta bere programan eman zuen puntutako bat Eskoziarrei beren etorkizunetaz erabakitzeko galdeketa bat inbertzuela jarri zuen data, referendum data, 2010 urtea. Guk hemendik hori ikusten gendun desiertu zabal baten oasi bezala. Denon artean erabaki gendun zergatik ez genion zentzu bat ematen bidai horri, eta Eskozin momentu hortan erabakitzeko eskubidea mai gaien zutena, hori gure ganatzea eta demostratzea gai ginela sensibilia ezberdinetako jendea batein olako oinarrizko eskubide baten, ezta? Pero si miramos a nuestra historia, la unión en estas tierras nunca ha sido fácil. Este derecho básico está atrapado desde hace tiempo en el lodo de un largo conflicto histórico. Alkarrekin bizitzeko sortuak izan diran leku oroigarri hauetan. Administrativamente, nuestro país está separado en dos estados. Than a fact. A theory of the French and Spanish governments whose vigilant customs officers patrol it. No, the people who live here are neither French nor Spanish. They're Basques. Sufrimos el primer bombardeo indiscriminado realizado nunca contra una población civil.
y ese bombardeo desembocó en 40 años de dictadura en el sur del País Vasco. Han sido décadas de represión política y cultural. En ese contexto surgió el movimiento armado formado por ciudadanos, que generación tras generación se ha expandido hasta el día de hoy. La lucha armada forma parte de la vida cotidiana. Buena o mala, siempre ha tenido eco en el País Vasco. Y por si fuera poco, el nacionalismo está dividido en dos bandos, enfrentados históricamente. Uno, nacionalista institucional y tradicionalmente demócrata cristiano. El otro, el que añadió la lucha obrera y libertaria al nacionalismo. Un clima de violencia inundó la vida cotidiana. Vivimos en una sociedad herida y separada. En este contexto nace Nazio en Mundua. Famili baten bilatu dizkeke sensibilia ezberdinetako jendea, baina elkarrekin zerek. Lantokitan sensibilia ezberdinetako jendea ikusi dezakek, elkarrekin zerek, proiektu baten lanen. Kuarriatan elkarrekin zerek, eta bikoteke sensibilia ezberdinetako osauta zerek Euskal Herrin. Baino, ezin genduan eskubide, oinarrizko eskubide bat, erabakitzeko eskubidea dan bezala ingurun batein. Eta hori baino okerrago, bizkarre manda gendeala, edo muturtuta bizikin usteala. Dentro de ese ambiente conflictivo, Ángel comenzó por algo muy básico para superar esa situación de bloqueo. Aunque fuese del bando contrario, contactó con un amigo cercano del pueblo. 2 urte honitzen, aurreko legegintzaldin, zinegotzi bezala Idiazabal herrin. Herrin sortu zen plataforma baten, Indazabal herri plataforman. Eta orduan tokatu zen baita ere, Asier Oiarbide PNV-ko zinegotzia. Gu laune gaituk, beste gauza guztien gainetik, behin beha etorri zian, Santiani, hola tola, jode, ide honekin gebiltzeak, etxekia zer, zati ez hau zerbait egiten elkarrekin, indeik euneaino, etxekia zer. Nik sensazio balin bauko ez ziazula kutxilloa bizkarren sartuko. Eta zu balin bauko zu sensazioa berdine, nik ez dizutela bizkarra ezer egingo. Hori da, beharrezko oinarri bat, konfiantzazko edozein ekimen, edozein proiektu aurrea ateatzeko, ez da? Beti esaten deuna elkarrizketea, eta elkarrizketea dano pregonatzen dugu, pregona bai, baina jo praktikan jarrin bardek, ez? Zatit dano gerek balore hori alde eta zean alde, baina gero praktikan jartze aldeu. Ze gauza eta ze ridikulua ez da, Idiazabalgo bi herritar ezagun udaletxen elkarrekin darenak, nahiz da bi alderdi ezberdinetako izan, ez ginen gai, Idiazabalgo edozein tabernatan, o Idiazabalgo kalen elkarrekin egoten. Egiedek. Obik zeibiliko itxuk elkarrekin egiten, bakik, hemen nola etiketea garrita garen, beste ridikulu bat, izugarri, baina holaik. Behasen jaguten ginen, kontu otaz hitzaileko. Eta ordu jutzen zizkion, gai otaz hitzaileko, ez da? Bintzat autodeterminazio eskubideen alde, aldarrikapen bat inbardiau. Horrekin dano de akordo horrek. Ez horri gehiago konotazio gehiago jarriko etzikian nolakoa, baina autodeterminazio eskubideen alde. Danok agertzale gaituk. Ez alde una berri hau bere burun jabe izatea. Ez alde unai, bai, nahi deu. Sin tapujos, nahi diau, ez? Zekati ez geha kapaz, hoixe bea esateko. Handi gurrengo eskilara mailan, ja gazteitu kolore, gazteitu matize, gazteitu zea desbiatzen. Horreaino de akordo berek, ez? Decidieron presentar la reivindicación a favor de la autodeterminación en el Festival de Deporte Rural anual. Ángel, Miquel y todo un pueblo trabajaban en ello. Herri ekimenan aurkezpena herrin inbergenduan, frontoien. Mikeluan buru belarri egunero, alguazileuan, eta egunero aukera zeukean kotxekin bata beste ibiltzeko, eta neoneke bai, eta egunero ote ginoztean, Mikel una gaiatu gaitu kafea hartuko jau, eta beti kontu honeken, ez? Hau osatzen. Mikeluan, gizon kirolari eguan, herri kirolari, Aizkorriko maratoia egiten zean,
kiston kirolari eguan. Eta urtarrien 18 hola, usteat, ostiral batuan, aizkorria junuan, mendia, atxalden, eta bueltakon aizkora hartu zian, eta hotzaurte baino lehen, hango leku batean junuara aizkoran aitzeguala, aizkoran hasi guan da, morra gainen torriztikoan da hil linduan. Eta herrik kisto golpe izan nuan. Nik usteate, guela pixkate, segitzen genduana ez, o admiratzen genduana ez. Mikel Luan pixkate aglutinatzen ziana, aglutinatzeko gai juana jende ezberdin, Desgraciadamente, el festival se convirtió en un homenaje a los 2 compañeros muertos por accidente. Ekimenan aurkezpena 2 pertsonak egin zuten Idiazabalen. 2 sensibilitate haundinak ordezkatu zezaketen 2 pertsona. Ezagun eta errespetatu. 2 pertsona horik Idiazabalen frontoian autotunaz oinarri hartuta aurkezpena egin zuenen, Idiazabalen eskema guztiak hausi ziren. Eta ze gauza ez, horrek hausi zituen eskema eta horrek irik zituen atek. Zatio, jendea zaizeon horrelako argazki baten atzetik pausok emateko. Egiedek, konfiantzako, launtasun igual batetik abituta, entziala, pauso bat pintzete, azaltze bat, ontan de akordo horrek, zatiztu egin beharrez. Gauza, simplea, xumea, igual. Eta gero, jartzen handia eukidona. A pesar de lo ocurrido, no abandonaron la idea de viajar a Escocia y enviaron a 3 amigos a Edimburgo para hacer las gestiones necesarias. Una compañera de Bruselas, la única cosa que me dijo es que me enviaba a 3 mandatarios vascos a comentarme un tema sobre un tipo de actividad cultural deportiva que se quería llevar a cabo en Escocia. Los 3 mandatarios tenían muy claro el camino a seguir. Bueno, más o menos. Al final pudieron encontrar el albergue para pasar la noche. En las maletas llevaban documentos sumamente importantes. Ya tienen fuerza estos, Pues nosotros ya verás, Nos encontramos en un local de Edimburgo y me sorprendió porque me dijeron oye, somos 80 que venimos de aquí 3 semanas, o sea, a ver si nos puedes ayudar. Y yo le dije, creo que conocéis poco la manera celta o anglosajona de hacer las cosas, donde se necesita una planificación de como mínimo 2 meses y medio. ¿Has conocido a muchos mandatarios que lleguen con una maleta llena de quesos? No, la verdad es que eso fue una sorpresa, fue una estrategia innovadora. Gure planteamendua gustatu zitzaion, baina garbi jarri zen gauz bat. Han guk edozein gauza egiteko, babes bat behar gendula. Babes politiko batekin joan behar gendula utza. Me comentaron que también había interés de contactar con políticos, preguntarles sobre el proceso que se está viviendo en Escocia. Eta gure erantzuna izan zen, guk ez gendula nahi, alderdi politikon babesa edo berenkazioa ez gendula izan nahi. Angel, jarri ahí. Ekimen honek arrakasta izango du. Después de lanzar una profecía, un par de buenas juergas y repartir queso a tutiplén, los 3 mandatarios llamaron a sus paisanos para emprender el viaje a Escocia. Y así,
los 80 galos, izaldarras, llevaron a cabo la primera incursión a Escocia, cuando Escocia aún no despertaba mucho interés entre los vascos. Me acuerdo que los 3 delegados vascos en un lado de la mesa, los 3 representantes del Ayuntamiento de Edimburgo en otra, yo en medio haciendo un poco de traductor, y desde la izquierda me venían la idea de, bueno, pero ¿qué pasa con los ascolaris? ¿Qué pasa? Las hachas no habrá ningún problema, ¿no? Y los del Ayuntamiento de Edimburgo diciendo, ¿cómo? ¿Que hay hachas en una vía pública? Eso va en contra de todas las regulaciones que tenemos en Edimburgo. Y entonces la parte vasca me dijo, ¿cómo? ¿Ni los niños van a poder cortar árboles? Y ahí es cuando yo decidí no traducir esa parte, porque entonces ya yo creo que los del Ayuntamiento de Edimburgo, bueno, nos echaban. Asko akoratu zinanan Mikelekin. Bai, oso berria izan. Oso berria izan, da gaina Eskozira, ez da? Eta Eskozira, bere ilusiokin, bere nahiekin. Gure benetako asmoa lantzen eraitu ginen. Eta ginen Eskoziko parlamentun, eta egin uzten elkarrizketak parlamentari ezberdinekin, sensibilia ezberdinetako parlamentarekin. Eta guk Eskoziko parlamentario konservadore batik galetu genion zer irudituko litzaizuke. Garai hartan, Erresuma Batuko Gordon Brown, lehen ministrok, ez balizueke Eskoziarrei zuen etorkizunera agetzen utziko. Eta bere erantzuna izan zen. Hori guk ez genduko hartuko. Eskoziarrak erabakitzeko eskubidea daukagu. Eta horregatik guk ez ezkon alde lan egingo dugu. Hori da gure ustez hobena. If unionists choose to try and deny people that right, all they will do is increase the demand for that right. Euskaldunek utopitzat izan dugu erabakitzeko eskubidea autodeterminazioa. Bai, haitu izan dugu, ez da, gertatu izan diela 11.000 kilometrota Quebec izeneko leku baten behinez 2 aldiz erreferendunekin zituztela beraien etorkizune erabakitzeko. Gero ere jakin gendun Gurrenlandian gertatu zala, baino han gertatutako sortutako olatuoik inertziorik guregan ez duten inongo eraginik izan. Baina 2010 urten ikusten gendun ez zala 11.000 kilometrota gertatuko. Etxen gertatuko zala, Europa zaharren gertatuko zala, gu bezalako nazio zahar batek, Europa zaharren bere etorkizunez erabakitzeko gai izango zala eta pauso hori emango zala. Eta gure reflexioa zen, 2010 urten aprobetxatu behar dugu, lehenago bai Quebecen, o bai Groenlandian, o bai beste adibidetan aprobetxatu ez duen olatu hori, inertzi hori aprobetxatu behar gendula. Eta hortako gizartea sensibilizatu behar gendun, hori zen gure lana. Bihar berriz etxera, goaz geure kasa, aztea ez zaigu izango erraza. Aztea ez zaigu izango erraza. Un año después, Nazio en Mundua decidió hacer un documental para dar a conocer su modelo abierto y plural. Así los conocí yo, este mismo que se dirige a ustedes. Ia zabalgo Angel delako bat, etorri zanean lehenengo aldiz Zumaiara egia esan da, egia aitortu behar badet, pereza ikaragarria emate zidan, abentura hontan hasteak, ezta? Zurekin jone behin baino goiotan izan itzen, zean Zumaian. Lehenengo zitatik, etengabe sinistarazi nahi zidan, Euskal Herrira olatu handi bat zetorrela, aldaketa aro bat zetorrela, giro politiko aldatzera zijoala, egoera horri aurre hartu behar geniola. Eta azkenen eman zon bere emaitza, ez da? Les prometí que les ayudaría con el documental y que lo comenzaríamos grabando el viaje previsto a Escocia. Pero realmente no sabía cómo hacer el documental. ¿Qué contar? Hipotetikoki, Eskoziak eduki dezaken papera, baina esan ze fortzatu, ez da, Eskozia lotu behar dut Euskal Herriarekin, ez dagoenean berezko loturarik, Hablando claro, lo único que sabía de Escocia eran 4 tópicos. 1. Hacen un whisky buenísimo. 2.
Sean Connery es escocés e independentista. 3. Había visto Braveheart. Y 4. El golf viene de allí. Por lo tanto, la primera cosa que hice fue buscar Escocia en Wikipedia. Y antes de comenzar el viaje, me compré la Lonely Planet Scottish Guide. Han joan ginen, espedizio handi hartan, 70 lagun, abioia hartu, eta ezak zenbat eskala eginaz. Gracias a las relaciones entabladas en la visita anterior, Nación Mundúa fue invitado a participar en el encuentro de deporte rural que se organiza en el norte de Escocia, es decir, los Highland Games. Y allí estábamos nosotros, un equipo profesional. Que sí, profesional. Bimotikok ere atera zienen, ikurriña hartuta. Jende guzti harrera hue intzi gutenen da bimotikok azaldu zienen, bueno, ire dituk. Osea, ire dituk eta nik uste beha ere harro daula, ez? Herri batek beha tarteko dala, noaino aiau gean, eta bandio noaino aiauko gean. Eta beti gure ondo nengo da. Antzeuden 10 estatuko ordezkarik, eta gonbidatu berezi bezala Euskaldunek, ez da? Oso berezi izan zen, Antes de acudir allí, nos comentaron que sería un evento muy importante, que había una gran expectación, que acudirían miles de personas cada día, que era el encuentro deportivo escocés más importante. Pero lo que encontramos allí no fue para tanto. Pero el éxito no se mide únicamente en números y cifras, y aquel viaje daría sus frutos. Sirvió para estrechar las relaciones entre escoceses y vascos. Y tanto que se estrecharon. En algunos casos, hasta la intimidad. Nos dimos cuenta de que tenemos características en común. Somos civilizaciones tercas. Nos lo pasamos muy bien y también sirvió para conocernos entre nosotros. Aulenago lanian diagu ikusi. Iri ondo ez da ikusi? Baitza bezelaxe erortzen dekasi, baina metro terditik eroriko aizi. Eroriko aizi. Fuimos testigos de la pasión y la firmeza que ponen en todo lo que hacen.
Para cuando terminó el viaje, casi éramos una cuadrilla de amigos. Ez golpetik ez, Bueno, gora guta, gutarra. Ahora, Scotland. Venga. Thank you very much. Bimila biztanleko herri batek nola 2 urtetan Eskoziko 2 bidai egin zion, nola termino hau bere eremun gizarteratzen nola izan, guk kapaz izan baldin badia hori egiteko, zer egin dezake 37.000 lagun bizitien eskualde batek. Dicho y hecho, el movimiento popular nacido en Mondúa superó las fronteras de Idiazábal. La bola de nieve iba creciendo. Handik zabalkunde lana handia zegen da. Baliabide behar dituk eta baliabide gutxirekin gilea dituk eta bueno. Baina hala ere nik esan nik Goierrin egin den saio txau. Azken 6 hilabeteotan. Beste eskualdetara zabaldu ezkero, Gipuzkoan eta baita Euskal Herrian ere, ekar lezakela movimentu de xente. ¿Con qué se relaciona Idiazábal y su comarca? ¿Qué es lo que le da nombre? Necesitábamos imágenes tomadas desde el cielo, pero no teníamos dinero para alquilar un helicóptero. Contactamos con nuestro amigo Marron. Visto desde un parapente, la comarca del Goierri es montañosa. Este monte que se parece tanto a Paramount Pictures es Chindoki, una cima simbólica para los habitantes del lugar. En estas laderas que parecen de terciopelo, las ovejas viven libremente desde hace miles de años. No sabemos desde cuándo. No, tranquilos, no nos caímos. El ciclo de la vida se ha renovado una y otra vez en estas laderas. Porque la vida sigue adelante por encima de cualquier ciclo y época. Es la base de una forma de vida, arraigada a una tierra, a un pueblo. Caminos que tienen miles de años, la transhumancia. Pasos que se repiten una y otra vez. Huellas de una existencia. Y en las faldas del Chindoki, la gente tiene una costumbre desde hace miles de años. Comer queso. Comer y comer. Y la mayor manifestación que refleja la locura y el culto al queso en esta tierra es el encante o la subasta de queso Idiazábal que se celebra cada año en Ordicia. Estuvimos allí. Oler el queso, analizar el queso, trocear el queso, probar el queso y otra vez. Y otra vez analizarlo y pasarlo y cogerlo y comer.
queso nuestro que estás en los cielos. Y entre queso y queso, el conflicto y la expectación. Y nosotros. Y la locura. Comenzaron movimientos inusuales en el contexto del conflicto vasco. Conocidos agentes internacionales firmaron un manifiesto en Bruselas basado en la solución del conflicto. En el País Vasco se dio a conocer el Acuerdo de Gernika, un acuerdo amplio y plural para la solución del conflicto, firmado por diversos partidos políticos y agentes sociales. Mientras tanto, Nación Mundua continuaba trazando su camino, esta vez con un nuevo reto: aumentar las relaciones con los escoceses y traer el modelo escocés al País Vasco. Aunque... Olatun goiko maila ez zuen hartuko azkenen urte hortan, baina tsunami hasita zeon ia, eta hasita zeon Eskozin, eta Euskal Herrin bai. El siguiente paso era organizar un encuentro entre el País Vasco y Escocia en Ordizia. Se palpaba la tensión en las semanas previas al festival. Para impulsar el encuentro, querían hacer una gran foto con políticos y agentes sociales y culturales del País Vasco. Una foto unificadora e innovadora. Hazen jende etorrikoa, no? Exactamente etzeki hau. Zati, etorri zeki 50 o 80. Zati, azkenen jende ezberdinen artean haitu gaituk, kirolarik adibidez esaiteko gai dituk, kulturgintzako kulturgile batzu dituk, gu politikoketan kontrolauta zeuzki hau, baina hortik aurreako etzik hau exactamente zema etorko ditu behar. Nio jende asko izatea espero dio. Iria moztuta propio, Ekonda gata, Galgo izen, Andrak esan ziak jakita, favorez, hio egin zaizune hautza moztuz egia eta... Gaurko izia bertan moztu alde. Bai. Zer dut jankia izan. Atzo ordu biter gartu egin juztean. Itzaurrea osatzen. Eta gaur zazpiterretan. Eta Andrak lehen izan hausen zen, hio egin zaizu gintzen. Bikotxetan, guk bentze trastekin kotxe baten. Jende askokin egon barra daukek, denak ikutxu barra dauzkek, telefonotik eotea batzukin balio dik, baina besatzukin personalmente eotea komenideko personalmente onda lortzen dituke zeak, etortzea. Nervioso alago, Angel. Ez, nervioso goneok aste hontan egi esan. Guk eintzeki hauna indi hau, eta oain, abertze ze sortzen den, ze lortu den. Gaur ikusko dugu irudik hauta zer indi hau. Alkondara hau askotan jartzalde. Ez, lehen dizeko aldidek hartzen diatela. Uda ondara hasi genduan da, azkenen merkeoa luntxe nahi gendu atatzea, eta merkeoa atatzea guk zerbitzeare guk imardi hau. Ekarko di janari baina zerbitzu guk ingo di hau. Isto leku edek, Bai, baina ez hor bai. Izan behar honen? Somatzen zen giro berri bat, eta segurazki garai berri baten atarin genduela gehienok garekiun, gehienok ikusten genduen, sumatzen genduen, ezta? Orduan gure leloa garbi izan zen, unea iritsi da. Autodeterminazioa gauzatzeko unea iritsi da. Unea iritsi da Eskozin eta Euskal Herrin bai. Nuen barri hau? Imarria, arriskatu imarra ditu. Egunon. Barrundan aprestiok, baina arriskatu barra ditu, aguanta barrazokik ordu bete. Zehortan austartea dek, eskeetzeoko guain botatzeko zehaik. Nik aguanta digo nikek, irudie
Eski irudi haudek, eski argitasune, Hasi du. Hostia puta. Baina, ni pentsatzen dira, seitzen dira pentsatzen, etxoi dago da... Egun nahi deuna da azkenen argazkiatea bai, baino batez nahi deuna da elkarrizketak sortzea jenden artean ez da, gai honi buruz alba da, eta ez egualditaz. Ia lortzen duen pixkazirik hau ez. WhatsAppatek zerbitzen nahitzeko edo? Jende etorriko da. Badator, bale. Asmoa zer nahiak hartuko da, atako da argazki, sinaketa eta gero izango da... Junginan konturatzen, hau etzela herri bateko talde baten historiatxo arrunt bat. Konturatu ginen ari zirela espiritu bat eta idea bat eta estilo bat zabaltzen. Idiazabal mugetatik kanpora ateratzen zena, Goierri bera gainditzen zuena eta Euskal Herri osora edatzera zijoana Ordiziko jai handi horrekin. Irakurriko da Igartzako manifestue eta ondoren argazki bat ateako da Nazio Mundua Gurrian 16ako antolatu dauken jaialdi hori bultzatzeko deialdi eginez. Carlos, barkatu. Ramon, Carlos, aurren jarriko zate favorez? Jone, zure aurren jartzen izan. Mario Eugeni, torko zea favorez aurre baita ere? Aurrea torko zea bai. Dani, hau bestalde emango dio. Eta bestalde. Bueno, hasi. Euskal Herria nazio naturala da. Euskal Herriak bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. Nik uste lezio bat Mondo Eskuela dan hori, eta nik hortaz jakin joten hemenetan ilusio nago inaz, ez? Eta horreitin nago ben. Ikusten da ambizioekin dabiltzala, ez? Datoz ambizioarekin, datoz arrokeriari gabe, baina konbentzituta lur rongarritua, nazi egokia botatzale bada ernaldu iten dela. Euskal Herrien gauza gehienak honenak, hola sortzi du ez, herri txikiletan. Gure eskubidea hor dago, zutik. Eta gaia gure eskutan dago. Todo esto va a favor de lo que hace tiempo teníamos que haber hecho. Pero bueno, nunca es tarde. Utopiak noizean ben egiak bihurtzen dira. Argazki politi izan dek, eta horrek ikerarrezko poza batik. Batek esan zion bezala, autodeterminazioa gaia gai garrantzitsu egiedek politikon esku bakarrik usteko. Herritarrak badu zer ez desanik hor, batez ere gure etorkizuna entzien egialako. Ikustek ikusiko dekela eskubide hori gauzatzen. Nik iruditzen zitek gauza reala izateko aurrena irudikatu egin behar deke. Eta behin irudikatzen dekela, gertu batzen nahi ez. Eta ilusio balen badek, pausok ematen haste ez. Nik dubi gertzaukeat ikusiko jatenik. Baina alkondara ze. Baina joa. Baina alkondara. Baina alkondara urrengo ekitaldirako utziko diat. A falta de pocos días para el gran encuentro de Ordizia, aún quedaba mucho por hacer. Fueron muchos los voluntarios que se unieron, pero nadie sabía cuál sería el resultado. Zenbat jende behar dezute ekonomikoki buelta emateko? Jende asko. Egun osoan zehar, 4.000 laun etorko alie, 5.000 laun etorko alie, nik uste ondo mango egin dukela buelta honi. Baina etorri behar du. Etorriko dia. Etorri galdi. Nik uste bai. Gure asmoa zen,
Eskoziarren etorrira horri zuku bat atzea, zuku nazional bat atzea. Ez izatea herri ekimen batek itxentzon gauz bat, baizik eta auzola nazional bat eitea, evento garrantzitsu bat sortzea zen, gure asmoa. Eskoziko parlamentarik zetozten, Eskoziko BBC o BBC Alba telebistazut horren. Highlandsetako zinegotzi zetozten, ardura hondik zien eta hitz oso potolok zien. Bakarren batek arazo izango dik hemen sartzeko... Ez da normali baitzuk ez da? Bakarren bat zeo, baina Little Tom gautxitintziek eta atzia metro eta piko ez duen... Bai, sekulako tipo. Duda zeukat berri txarraken konzertuekin. Zeba? Unoz, Amabitan, dek? Gauen, izan dek, oidek. Horrek ematen baina ez ni oso zalianok berri txarraken. Bajuna, Gure asmoa ez da herritarrak bere aldetik eta hemen uztarketa behar do, herritarrak, alderdi politikok, instituziok, denen arteko uztarketa behar do. Hemen azkenen gizartea denon artean osatzen dugu. Your crazy idea. Our crazy idea now is real. Ze beldur gendun, bainbeste lan inda gerozek gertau ziteken ez? Ze gu proiektu hortan sinisten deunok badakiu, baina eske besten erantzun ez dakiu zein izango dan. Eta amardarritan ue oso triste zeon. Baina maikatan ikusgarri, zoragarri izan zen. Nik hor, hartu nola seitue, neu bakarri dakite, nolakoa izan zen. Nazion mundua herri ekimenaren izenean, ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik. Unea, iritsi da. Hau, abia puntu bezala izan beharko luke, Euskal Herri mailan, onelako mogimendu, zabal, sendo, aunitza eta indartsu bat edatzen joateko. Urte asko gabiltz bakoitza bere aldetik, eta grabeagoa dana, bakoitza besteen kontra. Eta hori gainditu egin behar da, eta ez da erresa. Horrelako gauza egin bizkara gaindituko da, baina beharrezkoa da. Zuk uste dezu zure begiekin ikusiko dezula eskubide hori gauzatuko da eguna. Ez dakit, nahi zarra, nahi. Baina zuk bai. Markel, berri txarrak arte, oze? Eno gatroitzen. Ja urduako jendea gama bizka betuta. Bai, ala. Orduan berri honak ingeatuko. Berri honak ingeatuko. Beste bat egon gure. Honi ere dantzan eragiten dio enbor luze horrek. Gogoratu, post! Metro, 70 zentimetro, ondo australiara! Gu ezkia hortan jaiok, eta gu ezkia ez dara profesionalak kontuetan eta
Eta ez daukagulako erreztasunik jende askon aurren hitz egiteko. Baina ikusten genuen, unea iritsi zala, oihartzun handigoa izateko, ezta? Saroik minututxo bat eta barrua bat. Perdonak eman barretu guizkia. Eta mugimendu horren izenean, Angel Oiarbidek hartuko du orain hitza. Atxaldeo guztioi, oain arte banan araitu gea gure saiakera honekin, hau ja plaza hundisegoa da eta ber nola moldatzen gea. Aukera hori aprobetxatuko nahiko nuke, herrikimen hau, errealitate izan zerin, bihotz eta buru, ibil ziren eta istrikuz joan zitzaizkigun Mikel Garmendia eta Loinaz Urrestarazu Idiazabaldarrak. Angel sartu zanen, hitz egiten hasi zanen, ez da hitze, baina unditu nintzen, bera etorri nintzen. Bera etorri nintzen, eta buka orduko, jun beharra izan duen non, arnaz hartu beharra neukelako. Horregatik diogu, gure helburua ez dela abertzalean arteko indar metaketa bat. Gure helburua hori baina oinarrizkoa da. Gure helburua da, gure herrian oinarri demokratiko bat sortzearena. Olako tabladu baten gainen beha hitz egin egon, eta bere azpin artzaiosti hasi eta tasiotik zeitu eta denak bera neotea eta guk gora neotea netzako garrantzitsu da. Ea ibentzez zer pentsa eman beharko liekela. Bildu, batu, elkartu gaitezen, herritarrak ez daitezen, goitik zer etorriko denaren zain egon. Etorkizunari heldu dezaiogun eskuekin. Hurrengo belaunaldiek, etorriko diren belaunaldi berriek, harrotasunez begiratu dezaten, 21. mende hasiera honetako Euskal Herritarrok heldutasunez egineko saiakera zintzu hau. Unea iritsi da, gora zuek eta utzi goiai! Intentzio bakarri da batzea eta danok elkarrekin indar bat egin dezakegu, baina bakoitze bere aldetik joten baldin magea ez dago indarrik. Eta hori da nik uste orokorren asmoa, ez? Borobiltzen egitu, borobildu, esango nike. Jende hau, ari da lanean, oso gauza oinarrizkoa eta simplea eta naturala eskatuz. Nola ez du eukiko persona batek eskubidea, mundu hontan zer izan nahi duen erabakitzeko. Zeinek ukatu diezaioke norbaiti eskubidea zer den erabaki ahal izateko. Holakoxe sinplea da. Hori da burruka honen drama guztia. Mikel eta Lourdes idaian arajuntzialako dator geroztik Eskoziakin montatu dan guztia, ezta? Neurri batian. Nik usteat 4 urteotan dena kasualidadez beteta ondala. Baina suerteare bilatu egin beharra. Eta nik iruditzen zaite bidera atera zaizkigula hori, suerte o kasualidade guzti horik, ezta? Gu bila jonda.
Llevamos los carteles y los testimonios del encuentro de Ordizia al fondo de los benedictinos de Lazkao, para que los guardaran junto a otros miles de documentos y testimonios de la historia del País Vasco. Hau da, Miramarren sinatu zana, originala. Hemen daude zea guztik, sinatzaile guztik. Oso derra, hori ere hemen dago. Bai. Mundu guztian ahoan dagoen eta dala eta gora eta bukatu behar dola eta asira noiz izan zerratik izan zen eta hori. Nik hemen zen etan lehenengo manifestazioa. Berak egin zuen komunikadua. Orain azkenekon zai gaude. Zuk uste dezu, zuk jasoko dezula, bilduko dezula, herri honek bere erabakitze eskubidea gauzatzen duen eguneko dokumentua? Hori ez dakio misterioa da, nahi bai. Eta hemen zen, leku berezian jarriko gaitukelari bai, dokumentu hori. Uste dezu egun hori ezautuko zula? Nik ez. Nik ez. Un día nos llevaron por un camino hacia las montañas de Idiazábal, sin saber muy bien lo que nos encontraríamos. Ondo? Zenbat urte honea etortzen? 30 urte, astantzan. 14 urte gina zintzen, da hori 84, ba, 30. Eskola nehien, da ardiko zinautan zintzen, kito ne eskolako gogoa. Eta ungo batzuk eta jendea da, haitu nien, bai, ungo beroa, harri azpiti, zineo zai, eta beroak egin biltzen zuela, eta hori haitu nonen, bai, nire zintzen. Ordu, da, ala maneja honen, olese, nire kasea pizkake ikesi. Tardik zein larretan guztora gultzen dien, bero hogin zeitzen duen, larrea dien da, itzara nahi izaten duen, bestela, hasten di zeituka. Da, bero hondekin da, itzalean euki maneja hau, temen bada, ere pagari ez dikustu nuen itzalak. Zarra, da, olese. Zabela ondan hasi nintzenen, landara txikitki bat zion, makila bate ondoan sartu, gogorgarri, eta zion, nik hemen irurogei uda bada matzat, irurogei uda, eta honek, iru eta bi, iru urte, hola xeuko ditu arbola honek, lizar honek. Zure launa, izango arbola hau? Nire laune hau, ni zauzuna hondonek. Estos últimos 60 años en los que este árbol ha protegido a Luis, ¿cuántas cosas no habrán ocurrido en el País Vasco? Aldatuko altzen duke zu txabola hau eta txoko hau palazio magatik. Ala, kanpo ondatan izan da ibili, eta unea torritan, konforme. Berritze, atzea tranquil. Ne leku zerantxe behituta, eta naiz pobrego bizi, ne guztua. Hasi ziren betetzen, Angelek eta hainbestetan esan zizkiguten aurreikuspen horiek, ezta? De aquí en adelante, el guión se escribiría solo. Gracias al documental de Nazio Mundua, empezamos a sentir que estábamos grabando la historia en directo, el hipotético final de un ciclo histórico y el comienzo de otro. No podíamos perder esa oportunidad. Ondo. Halako ekimena, herrietik eskualde batetik sortu den ekimena, ez? Nola baite betiko eremu politikotik kanpo sortutako ekimen batek balore berezia zeukak, herriaren parte hartza eta aktivazio suposatzen duelako, eta halako gauzak laguntzea gusto sortzen. Empezamos a reunirnos con los protagonistas de los últimos acontecimientos del País Vasco. Queríamos plantearles el tema de Escocia.
Espero duguna da Euskal Herrian irikiko den prozesuak eta ziklo berriak nolabait biok bi herria jarriko gaitula norabide berean, ez eta da erabakitzeko eskubidearen gauzatze bidean jarriko dela gure herria, beraiena Eskozia jarrita dago bezala, eta horrek aukerak emango ezkigula elkarlan eta harreman berrietarako ere. Gogoan dutu haine, adibidezan, Estatu Batuetan, Stanfordeko berrikuntzaren institutuak esaten duna, hauain, dauzkagula, geure munduan 5.000 herri, kultura, hizkuntza. Eta hauetatik bakarrik gehatuko direla, posteon ez gehiago. Mende honen, bukaerarako. Hori zer da? Bizi eta genozidio kultural bat, geure aurrean dago. 2008 Idiazabaldi sortu zen herrikimen nazio mundukoa eta Eskozien izan ginena. Ikusi dugu naiz eta ekonomia garaia oso tristea eta komplikatua izan, Eskoziarrek ez dutela galdu ilusioa herria ere eraikitzeko. 21. mendean bere nortasuna defenditzea, non eta Europar Batasunaren barruan, nik pentsatzen dut eredu oso polita, eta emankorra dela. Wall Street Journal publicó una entrevista a Arnaldo Otegi. No era una anécdota sin importancia que un periódico así publicase una entrevista al dirigente encarcelado de la izquierda abertzale. Tiene mucho poder los mensajes que lanza desde la cárcel, no es lo mismo que lanzarlos desde la calle. Pero creo que lo más importante ha sido que la labor que él estaba desarrollando ha encontrado relevo fuera. Nosotros teníamos muchísimo miedo, cuando el gobierno ordenó esas detenciones pensábamos que aquel debate se venía abajo. Y bueno, pues han salido 3 personas que han cogido el reto y yo creo que lo han hecho muy bien. Para entonces, la izquierda abertzale había comenzado a reunirse con Brian Currin, un hombre clave en los procesos de paz de Irlanda y Sudáfrica. También comenzaba a dar pasos unilaterales. Really? Oh, that's fantastic. Our town, Idiazabal. Okay. And it's very famous. Fantastic, yeah. And is it vacuum packed? Because I'm flying. Yes, but no problem. Yeah. You can see that. My wife would be very happy. We have probably the best one in the world. Oh, really? Yes. Nosotros ya conocíamos que Brian Currin estaba haciendo un trabajo. Él expresó que le vendría bien tener aquí un apoyo logístico y también para los contactos y otras cuestiones. Y a partir de ahí empezamos ya a trabajar más intensamente. It's very difficult to have constructive, meaningful negotiations when one party has got huge power and the other party has got very little power. It is that power imbalance that partially informed the need for there to be an international contact group. Ha venido un tal señor Brian Currin, que es un negociador profesional, un mercenario de los procesos, y se ha traído una banda de gente para intentar negociar y para intentar mediar. Ha habido mejores mediadores que Brian trabajando en este conflicto. Ha habido personas Brian es de un nivel máximo, ha habido personas de un nivel estratosférico. Pero mira, a veces son mucho más efectivos y mejores en su trabajo facilitadores que siempre han estado en un segundo plano, que han sido menos conocidos que los que al final se llevan el Premio Nobel de la Paz. Thank you. Muchos de los consejos que dio el propio Brian han sido utilizados y bien utilizados por la izquierda abertzale, y sobre todo esto, unilateralidad incondicional. El gobierno español, en cambio, parece que le ningunea bastante, ¿no? Sí. ¿En realidad es así o...? Parece. Mira, él ha recibido presión, él y otras personas han recibido presiones y distintos intentos de obstaculizar su trabajo. Cuando algo así ocurre es porque están haciendo algo que al gobierno no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Yo creo que el gobierno se sentía muy seguro con la situación que había hace un año. ETA está muy débil militarmente,
detenemos un montón de comandos, prácticamente no cometen atentados, la izquierda abertzale está ilegalizada, nosotros gobernamos en Gasteiz, la situación era cómoda, así vamos ganando. En cambio, pues Brian Currin, también lo que le dice a la izquierda abertzale, si queréis que realmente haya un proceso de paz, tenéis que hacer algo vosotros para que se remueva la situación. O sea, en esta situación no tenéis nada que hacer. Y claro, cuando planteas eso de los pasos unilaterales e incondicionales, es cuando se va provocando esta nueva situación, todo se remueve, van surgiendo oportunidades y esto hace que el suelo que ahora pisa el gobierno es más inestable. Y eso, evidentemente, me imagino que no le gustará. Urte berriarekin, etaren suetenak eta ezkerra abertzalearen jokaldi politiko historikoa etorri zen. Erabateko iraultza eta aldaketa. La izquierda abertzale iba a presentar los estatutos para la creación de un nuevo partido político. Prometía traer grandes novedades. Aquel día se reunió prensa de todo el mundo. La expectación era de primer grado. Ezkerra abertzalea helburu politikoak eskuratzeko indarkeriaren edota mehatxuaren erabileraren aurka azalduko da. Eta erabilera hori errefusatuko du. Hor barnean kokatzen da etaren indarkeria ere. Helburu estrategikoak luzekoak baditugu. Guk independentziara eta sozialismoa dira gure luzeko helburu estrategikoak, baina guk motzera daukagun helburu nagusia gatazka gainditzea da, gatazka politikoa gainditzea da, edo hobeto esan da, gatazka politikoa termino demokratikoetara eramatea. ¿Este es un modelo de resolución a la vasca? ¿O está inspirado en algún modelo que se haya aplicado anteriormente? En pocos sitios del mundo ha pasado esto, que sea una de las partes, entre comillas, la que va dando pasos unilaterales. Y aún menos que los pasos, sobre todo, los esté dando la parte política, no la parte militar. Yo creo que eso es lo mejor de todo. Gure grabaketa prozesuarekin gurutzatu dira zenbait gertakizun, herri honen egoera ondo islatzen dutenak eta errealitatearen adierazgarri direnak, ezta? Esaterako, Trebijanoko jaia antolatzen ibili zen koordinatzaile nagusia, Patxi. Akreditazioen kontua. Hilabete batzutara atxilotua izan zen. Y detuvieron también a Iker Moreno, un joven que vino con nosotros a Escocia a bailar. El portavoz de la izquierda abertzale asistía a la detención de su hijo esta madrugada. Los dos denunciaron salvajes torturas. Quedaba clara la unilateralidad del proceso. Pero nuestra historia seguía adelante, positivamente. El otro hilo conductor de nuestro documental tampoco estaba parado. En Escocia, el grupo independentista SNP ganaría las elecciones consiguiendo la mayoría absoluta. Alex Salmond, Scottish National Party, 19,500. A las puertas de las elecciones municipales se creó Bildu, una coalición soberanista que tenía a la izquierda abertzale como eje principal. In both South Africa and Northern Ireland, Sinn Féin and the ANC were legalized, were legal and were able to participate in the peace process, whereas Batasuna could not. The focus of the work that I do in the Basque Country should be around the legalization of the political organization that represents the Basque people who believe strongly in their independence. Los seguidores y dirigentes de la coalición esperaban la sentencia del Tribunal Constitucional de Madrid para saber si eran legales. A nosotros, y así lo decimos, no nos gusta que Bildu esté en las elecciones.
ondo indezulo. Bueno, lauetan esnatu naiz da kabo baino. Bildu entró con fuerza en el panorama político. Fue el partido más votado en San Sebastián. Para evitar las ilegalizaciones en las listas de Bildu, se presentaron ciudadanos sin experiencia en la política de alto nivel. Nik bizi naura egin, bata beti letzen eta beste mediku bezala toaletxetan ofiziala ez. Botazioak ekarri duen emaitzaren arabera, legezko gehiengo osoa atera duen hautagairik ez izatea, Juan Carlos Izagirre Hortelano izango da, Bildu alderdiaren ordezkaria, alkate, boto gehien bildu duen zerrendako buru delako. Politika hitza kutsauta zegoen herri honetan. Jendek politikataz ies egiten zian, eta egiten dik. Ikoan dela 3 urte galdetzeion Idiazabalen bati, ze iruditzen zaizu zuri eraketzu eskubideen ingurun, autoteplazio eskubideen ingurun, ze iritzi egokezu. Eta jendek ies egiten zen hortio. Ez da, nik ez dira enteitzen politika ez da, nik ez dira politika itzein nahi eta esaten zean. Eta gure erantzune baino, ez gaituk politikaz itzeiten nahi, eskubideetaz itzeiten nahi gaituk. Eta ez baino, haudek, termino hori lokatzetan zeban. Eta gure asmoa eta gure saiakera dek eta izan dek, kontzeptu hori, termino hori hartu lokatzetatio, garbitu eta gizarteratzea. Erabakitze eskubidea, problema edo irtenbidea. Well, internationally, there is a recognized right to self-determination. I don't think that the right to self-determination should be seen as a problem. If it's seen as a problem, then you're never going to find a resolution. Evidentemente, sobre el derecho a decidir es sobre lo que gira todo el problema vasco. ¿Tienen los vascos o no derecho a decidir su futuro? A convocar consultas populares. Y mi respuesta es que sí, pero yo creo que es algo sobre lo que va a haber que trabajar mucho. Pero creo que va a ser el problema que va a aflorar con fuerza una vez que todo este tema de la violencia se termine. Zapatero zuri esan zizun, ez da? Si vivimos juntos, decidimos juntos, ez da? Bai. Decidimos todos, no solo los vascos. Bai, baina... Eta horrez daukagu ez erregiterik. Claro, nik esan hori aplikatzen baduzu vivimos juntos, dijimos juntos. Bai, baina zeuek erabakiko duzue Euskadiren etorkizuna non eta han Madrilen. Eta nik esan nion, horregatik esan nion, pleno berien esan nion, no. Tenemos que poder decidir vivir juntos. Eta horretarako erabakia hemen Euskadin. Erabaki egin behar du. Noiz lortuko da herri honetan normalizazio politiko bat, normalizazio demokratiko bat, erabakitzeko eskubidearen aitortzarekin. ¿Tú crees que vamos a ver el día en que la sociedad vasca pueda decir su futuro? Sin duda sí. Volvimos a la chabola del pastor. Luis nos tenía fascinados desde la visita anterior. Cómo habla con sus ovejas, la humildad de aquella chabola, la vida de aquel hombre tenía un simbolismo especial. Luis el pastor, en su chabola, al amparo de un árbol, mantenía un oficio de miles de años, superando todos los conflictos, negaciones y ciclos. Tuvimos una ocurrencia para el documental. Le pedimos que hiciera un queso especial para una misión especial. Guain, Idiazabal gaztan mundu osoan ezautzeu, Bai. Idiazabal izen hori jarrita. Lehen etzan hola izango? Izen hori jarrita. Lehen etzan horremesteño. Koik. Da ni denboran eri bastante gaztean itzela ego.
Osea, hemen zuen izalgo batek, horrela, Madrilien eustet, gaztai konkursu harri. Eta gaztai ikusteko, izabalgo batek, hemengo gaztaia, kea egin da, atxala, gorritute hemen zuen. Eta besteik ez da, urezala gaztaia, polite, dotorea, nik ez da guztoti, biztatio, izabalgo gazta. Gauzatzen bezko, izabalgo gazta, urezala polite, urezala eta honetan. Horrekin pixkaka, dana inguru gotzen da, hartzaiek eta izazabalko, eta inguruko harri, izen hortan, eta hola da hola diko. Orduan esan genuen, munduan bere gaztagatik ezaguna den herri txiki bateko biztanleak rebindikatzen dute, aldarrikatzen dute, mundua den gazta handi hortan zati bat nahi dutela. Horrela erabaki dugu dokumentalaren izena A Piece of Cheese izatea. Gazta zati bat. Holako simplea da. Ez da asko eskatzea, ez da. Bat, bi, Romano bezala, bat, bi. Esan genuen, pentsatu behar dugu, suizo batek ikusi behar duela hau guztia. Nola kontatuko diogu zein den Euskal Herriko problema. Europa zaharreko herri txiki bateko biztanle batzuk ezinezko misio bati ekiten diote. Misión imposible 4, ezta? Hori da kontatu behar duguna. Llegó el día que jamás habíamos previsto cuando empezamos con este documental. La Conferencia Internacional para la Paz. Otro hecho que iluminaría el camino emprendido por Nación Mundua. Estábamos a punto de atravesar una puerta hacia un nuevo ciclo político, cámara en mano. Más allá del documental, nos sentíamos felices por nuestro pueblo. Good morning. And I'm delighted to be here with Lokari and the other organisers of the conference taking place next week. I hope it will make a real contribution to a lasting peace here in this country. Europe and the rest of the international community care about what happens here. This is the last armed conflict in Europe, and it's time that it came to an end. A falta de un día para la conferencia, nos reunimos otra vez más con Currin, el director a la sombra de esta gran obra. Y el hombre se acordaba de nosotros. How is your documentary going? It's going good. Yes, and this is a historic moment, and for the documentary is very important. We're still looking forward to coming to your village, your town, and maybe when we come next time, we will be one step further. And then we can. We wish you are coming, and Thank you. We are hoping for that next step Good. forward. La valoración que tiene que hacer el Partido Popular al señor Currin y de su banda es que dejen de molestar, que si se aburren, se busquen un conflicto verdadero donde haya habido guerra entre dos partes, donde haya habido víctimas de los dos lados, pero que el País Vasco no es eso. Anybody who says that there is no conflict in the Basque Country doesn't know the reality of the political situation in the Basque Country. There is a conflict in the Basque Country. This is not just an issue of terrorism. Por tanto, nuestro objetivo es su derrota. Y ese es el objetivo de la inmensa mayoría de los ciudadanos y no pararemos hasta conseguirlo. I have no doubt that when the Popular Party is in power, and I'm sure they will win the next election, when they're in power, their approach to this issue will be different from what it is when they have been in opposition. I'm now going to go for a run.
If I don't do exercise now, I won't be able to work tonight. And I've got lots of work to do tonight. I love cheese. Yes. So I should say esquericasco. Yes. Thank you. It's cheese from goat or from sheep? From sheep, yeah. Sheep, brodie. Okay, yeah. I know it. Yes, I know it. Gonbidatuta gaudela berriz. You're all invited to this village to just have dinner with us wherever you want. Yeah. But next time, wonderful. We'll have a meal. And a celebration maybe. Yes. Hopefully. It's a celebration much better. Gaur Alkondarekin, Angel. Gaur bai. Zeinek esango likek ez, oen dela 3 urte. Hau, biziko genduarik hain azkar ez? Giro batian hasi zinaten, da oen beste giro batian gaude. Bai, gure gurasok eta gure aitonamonak esaten ziguen beti, gu jungo gea mundontatek, zue jungo zate, eta arazo hau hemen gehatuko da ez, eta hau ez dago konpontzeik. Eta ematen du hori bestera batek gertatuko da ez. Iaia, esan lehike guk gazta usaia jarri dileula. Asunto honi ze, azkenian gazta gelditu behar da hor. Simbolo bezala ez? Simbolo bezala. Bakearen simbolua. Izatepa ez, indiok zeuke bere pipea, hemen gure gaztaia izango diegu ez? Epi, egunon. Sí, normal. Viendo que la profecía formulada por Ángel 3 años atrás en Escocia se estaba cumpliendo, por si acaso la repitió Nayete. Ilustres políticos internacionales se reunieron con los principales agentes sociales y políticos vascos. Eran momentos simbólicos. Se palpaba un ambiente especial. Como señal de que los tiempos están cambiando, el exjefe de la Interpol metió nuestro queso hasta la cocina. De contrabando. Hasta entonces, jamás habíamos visto a políticos de esa envergadura en nuestro país, preocupándose por nosotros. Firstly, we call upon ETA to make a public declaration of the definitive cessation of all armed action. Secondly, if such a declaration is made, we urge the governments of Spain and France to welcome it and agree to talks exclusively to deal with the consequences of the conflict. Bye. 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 Okay. Bye. Bye. Thank you. There are some speculations in the papers about an imminent declaration by ETA. As we've heard, this conflict has been going on for many decades, and we need to just exercise a little bit more patience. But I would hope that it doesn't take too long. Euskadik askatasunak, nazio eskapenerako Euskal Erakunde Sozialista iraultzaileak, adierazpen honen bidez, bere erabakiaren berri eman nahi dio Euskal Herriari. Euskal Herrian burutu berri den nazioarteko konferentzia, garrantzi politiko handiko ekimena dela deritzogu. Etorkizunari itxaropenez begiratzeko unea da. Baita ausardiaz eta arduraz jokatzeko unea ere. Honen bestez, ETAk bere jarduera armatua behin betiko amaitza erabaki du. El día posterior a la noticia, organizamos una comida urgente. Bihar egongo besarkada, egongo pozak, egongo esku ematen, egongo zuzen berezie somatuko bihar. Dia larrua jotzen aldian. Klima soaten, ez da? Baina izango berezi izango dek. Berezi bai izango dek. Pentsatu ze dimensiotako notizian hori, eskerrak
ez deun bukatu dokumentala lehenago, ze guain dela 6 hilabeteo bukatu bagenitun grabazioak, guain dela urte bete, 3 urte damazkigu, honekin, izan eukiko genuke dokumental bat, hau dana gabe. Después de los grandes acontecimientos, llegaron las elecciones generales del Estado español. Por un lado nació Amaiur, la versión ampliada de Bildu. Por otro lado, el PNV. Quedaba en evidencia una vez más la separación histórica del nacionalismo. El PP ganó las elecciones. Las víctimas de la violencia y los presos vascos captarían toda la atención. Vimos una de las mayores manifestaciones de la historia a favor del cambio de la política penitenciaria. No podíamos pedirle mucho más a la historia, pero Escocia también quiso hacerle un regalo a nuestro documental. El primer ministro escocés, Alex Salmond, hizo público el referéndum para la soberanía de Escocia y la pregunta a realizar. The question is, do you agree that Scotland should be an independent country? Es un momento histórico, es el momento más importante en la historia de Escocia en los últimos 300 años y será la primera vez que se le preguntará al pueblo de Escocia qué quieren hacer con el futuro de su país. Es una pregunta que yo creo que se debería hacer una vez cada generación. Yo creo que es muy importante que el Estado español pues, tome buena nota de cómo reacciona el Estado británico ante la voluntad expresada a través de las urnas de un pueblo como el escocés. ¿Veremos algún día la bandera escocesa en la ONU? Absolutely, that's the aspiration. In 1945, there were only 74 countries in the world. There's now something like 196. So that's a reasonable aspiration. 74 in 1945, 196 now. There is a trend. Aunque Nació en Mundúa lo ha intentado, no ha conseguido que ningún miembro del PP ni del PSOE participe en el documental. Encontrarse con actitudes del pasado es la consecuencia de adelantarse a los nuevos tiempos. Pero este derecho es un derecho de todos, no solo de los nacionalistas, también incluso de los que hoy en día lo niegan. Fuimos a la chabola de Luis a recoger el queso que habíamos encargado. A aquel queso hecho a mano por él le esperaba un largo viaje. Zure gazta, aber baino aiatzen dan, Ia, eramaten deun naraino. Ara, ja, horreko hotxe egin biltzen da, hau da. Hau altzan hori. Hau altzan dana, ez du hori izango, seguro. Ez du hori izango, ez. Ez du izango. Earki ba. Hau altzan hori. Bestela ez luke, holako famek izango gaztaiak. Earki, bueno, venga. Ondo segi, Luis. Venga, Primero se lo llevamos a Iker, cocinero de Nació en Mundúa, para que lo probara. Gauza berezi bat ekarri hau, Ángel? Luisen gazta ekarri hau. Luis Katarainen gazta. Azkeneko hartzaile. Bai, batean moztea bertzemuzko itxura hartzen zuen, usaie, zugik paregabea. Bai, barraino. Usai zugarri hona zugik. Garai batean gure itxunak eta jaten ziren gazta haudek, eta gutxikitan egaten duana gaztare haudek. Aspaldi olako gazta bat moztu bene, nahi esan, gozada badek. Brauko jau? A ver, Ángel. A ver, zeiruntzaken. Irutzi zaiko ondo representatu gaula hori. Luisen gazta hori. Izugarri ondo. Komplexu ideala. Ba, dan bezala.
Iker entregó el trozo de queso a Ander, la persona que llevaría a cabo esta misión. Bueno, Xer! Batzuk laia. Natek eta zaldeko aldizu edo? Bueno, giltza ematen bat zirenekoa. Hala, eixo marbepa. Bueno, agar gaztaia gustatzen tzaien ane eta... Gusto batzaile, ba. Gu herriko pusketa txikiat. Hemendik gautzaia. A ber, atatzen diozu ze. Venga, ba. taka. Todo yo, verte. Hola, Daniel! ¿Cómo vas, yo? Ara. Vamos a ella, vamos a. Bueno, a ver, ondo gustatzen dena. Venga, ba. Venga, Durante el último viaje del documental, nos damos cuenta de todas las cosas que han pasado desde que empezamos. Pero lo más importante es que aunque nada de esto hubiese ocurrido en el País Vasco y en Escocia, Nació en Mundua haría el viaje igualmente. Porque el rumbo de la historia está en manos de los ciudadanos. Fuimos a New York y allí recordamos la conferencia que dio Ibarretxe en la sede de las Naciones Unidas. I do so with the hope that one day a Lendakari of my people will intervene here before you to formally request the inclusion of my country in the United Nations. Y nos llegaron las palabras de Arnaldo Otegi desde la cárcel. Les hemos puesto música. Guk helarazi nahi deuna da posible dela. Baina eske posible baino gehiago dela beharrezkoa. Beharrezkoa dela pausok ematea. Eta beharrezkoa dela beste gizarte batea pasatzea. Gizarte sanogo batea pasatzea. Gu azkenen histori bat parte egea ez da. Gu lekuko bat jaso dugu eta gure asmoa, gure ondorengoi alik eta lekukiko hobena pasatzea da. Nere sentidu hori da bizitzen ez. Guk hartu duen lekukoa alik eta egokiena eta alik eta egokienen gure ondorengoi pasatzea ez da. Saiakera bat behintzat egitea ez. Saiakera egin gabe behintzat ez gelditzea. Y nosotros íbamos a hacer nuestro intento. Queríamos introducir nuestro trozo de queso en la sede de las Naciones Unidas. Ander caminaba nervioso alrededor del edificio. Los controles son rigurosos. No tuvimos suerte. Vieron la cámara de Juancho. Pero si algo hemos aprendido con este documental es que nunca hay que tirar la toalla. Juancho se puso a grabar con disimulo y, aparentando ser turistas, entraron dentro con nuestro trozo de queso, pasando por el detector. Estamos seguros de que llevando un trozo de queso nuestro desde la chabola de Luis hasta la sede principal de todos los estados del mundo, estos ciudadanos vascos, una vez más, se han adelantado a la historia. Lo veremos. Seguro que llegaremos a verlo.
bizigianak eta jundakoak ere gurekin dare. Orduan, danok aurrea. Eta bain, gazta pixka, jamardeo. Pixka bat, deskansatzeko. Harri guztiak sartu genituen gure boltsillo zulatuetara. Egin genuena esen beti izan, egin behar genuena. Hildakoak eta distantziak ugaldu joan ziren, eta gure herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarriz pikatuta dago. Gure herriak geurea bada. Bazter bat ez genuen gu sortu orduko hautatu gu herria eristen duguna. Eta mundu guzia da gurea, gu herriak geurea bada. Baina guk harri guztiak sartu genituen gure boltsillo zulatuetara. Egin genuena esen beti izan, egin behar genuena. Hildakoak eta distantziak ugaldu joan ziren. Eta gure herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarriz pikatuta dago. Mugetan, Henri Rousseau aduanairoak nondarra garen eta noruzkoa zen galdetu ezkero, gure harri guztiak erakusten dizkiogu, esen eta harriak ditugu. Harri hau, uharri hau ikusten duzu, alakoa zen gure etxea. Inongo lur nortzaileak, ez den herrialdearen kartografoa gara. Egunak atzoz bete zaizkigu, gure oinen bila gabiltza. Gogoratzen duzu, galdu genuen aintzineko sorterri hura. Harriak ditugu, baina ez dugu herririk. Harriak ditugu boltsillo zulatuetan. Eta ez dugu inon eraikiko betirako etxirik. Baina harriak ederragoek aldira ba harresiak. Gu herriak geurea bada. Someone warm like you. Somehow I know I'll be strong.